is also the driver's dream. The road feel, the precise steering, the smooth gear changes. And with Euro 6, you can also get the renowned Volvo Dynamic Steering, which provides absolutely effortless steering while increasing stability at higher speeds. The result is outstanding driving comfort and less strain on your neck and shoulders. Space Station Talks about DNA, the DLM is free for advanced driver support systems like our television unit. Pengen motor sasis oh iya, udah gawat nih yang tanpa box, tanpa lagi box. Jadi makanya sekarang aku bikin ini Pak. Ini ada perbedaan Pak sekarang. Single tapi aja di hadapnya. Kalau kalian sudah terbiasa melihat dari luar Jadi apa, Bo? Bo? Yang ekspor itu
Gimana kan? Doang. Ini lebih benak deh. Kita ke hotel. Ini live DMH nih. Jadi iya lah, bisa. Lopenya banyak ke Kang Sukoy. Oh gitu. Ya, ini salah satu yang musim sekarang ini dari Milan. Depan lagi. Lagi ngapain kamu kesini, ha? Nah, Mang Din mana?